Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya tigina ini subuh Allah. Akau nuti ku Rasulullah. Nagugiat kau nuti ku mga subuh niyan. Nagugiat ka tarimaa. Kapanan gila iku ini saparian. Nagusuginya ni kasusuat. Ila yang kaman nirihay sa talaan na dukutor. Kata saya amal rin tanong ko mga hadisu ali. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i yawma Khaybar wa an akli luhumil humuril unsiyah. Ang maana niya nagdiri. Namya kapuon ko Ali bin Abi Talib at yabubayan wallahu ta'ala kanyan. Amataan ko na to Rasulullah na inisaparian so temporary marriage. Si ikukyat gidawa sa Khaybar. Nagusuka peken sa tapu ahimar amyanayam. Nana, atulap nari gari ipelawan kasan. Ayaw mo ipelawan kau na tika ak nauga ng hadis. Hindi nang ipelawan kau nga. Hadis kan na apya sebenar na nagingul keratean. Kata itu si kedua. Hadatsana Ibnu Uyainah annahu sami'a az-Zuhri yaqulu akhbarani Al-Hasan bin Muhammad bin Ali wa akhuhu Abdullah bin Abihima anna Aliyan radhiyallahu anhu qala لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المطعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. أي معنى نيان نبيانو تلر kami Ibnu Uyainah amat saan ko namiyan gian ko az-Zuhri api seruian nabiyanu tulrak no Hasan awat ta'u Muhammad awat ta'u Ali agusip pagarinian Abdullah amya kapuong kong kiyama irana dua amat saan su Ali radhiyallahu anhu napi seruian ko Ibnu Abbas amat anak Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisaparian suka pangaruma sa mut'a nagusukakan ko tapo o himar amyalayam na kaya sukudan na kianan gari yap manang kutwa kaya tiruang kasama tatagu sa bidayatul mustahid nagusa nihayatul muqtasid ayat at tiruyan na sukmal sumitah mut'a namat na madaklat tigyan amat hadis Rasulullah ama makang gugunan na usak kaya haram yan. Nakiyaso ko din manariana na dalil. Ngayon kayo ni papataya at kabi ni tiruon. Nga ano yung kaumpang sa sila na dukator at tigyan ayat kadaklang kung mga sahaba at mga fukaha. Si kung mga inag sangkaya mga ingda mga Arab na siya kaharamiran sumusa. Nung nari mga Muslim sa ingda ranaw nalalambo na diyo Pilipina sa na nalungo ko niya kurangan na. Sibug siya si ay makasusupakon ay nangini ayat na kumiyaraman na Su'ad ibn Abi Talib di sa katuan mo ba siya Su'ad ibn Abi Talib na ilang perhatian. So pagko kaya tiruan yan samya popular so Ibnu Abbas atau tatapkalan yan kumikah mut'a. Nana ini pinaubo ki alam Ibnu Abbas ilang kaman narigari kay Syiah at kialo yaon kitab yung mga Syiah kitab Abu Bituan sa Al-Futuh li Ibn Al-A'sam Al-Kufi volume ay kanam pandanan adwagato sa 50 agwisa tiumbuk sa Wazaratul Ma'arif si sa Haidar Abad tiumbuk kapaganay isa kuragun amagato sang gibu agusyaw gatos agunang pulo agusyaw nakaranya riyaw rasa ina ato na ikaturo yan Kasi akigari, utuhima Ibnu Abbas bi annahu yahillul mut'ata faqal innama kuntu aftaytu fiha fi khilafati Uthman ibn Affan wa qultu innama hiya kalmayta waddam walahmal khinzir liman idturra ilayha hatta nahani anha amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib وقال إني سمعت رسول الله رخص فيها على حد الضرورة وسمعت حين حرمها ونهى عنها بعد ذلك فما رخصت فيها لأحد بعد ذلك إلى يوم هذا. أي معنى yan na initampo ko Ibnu Abbas amat saan kunaskan yan na hiyala diyan sumusa na pitero yan amat saan na niya iftaakan si ikumasaw Usman apitero aknas kanya na mut'a na datarong yatay
agus surugu, agus susapu abubuy, si ikut tahu akinang nanun. Tataman at tigyan sa inisa para kanu amiril mu'minin Ali bin Abi Talib. Kitiru at tigyan Ali, amat anam yan gatun su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kitiru yan, si iku mga tao akinang nanun. Ugig nam yan gatun paman. At ikuk ya haraman yanun, yan gatnumpan ahyaram yan, nagu ini sapar yan, suurian ng kanan akya pakayan yanun. Napitiru iya ki ini, ka Ibnu Abbas, hadudin, apitiru anak nun, asaka taubu, kuurian ng kanan, sa taman gumimanto, narigari, pandapat katan. Tangan na nakita, apitiru Ibnu Abbas. Tapi penatisukat tiru Abi Abdillah, alaihi salam, apadanan kumanan mamyu, hati وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة حين قال ما يفعلها عندنا إلا الفاجر. Kata, betul entah nurung ke para masa butuh. Sialan niya to untuk kitab yu. Awasailu syiah ila tahsili masail syariah lil harril armali. Ibni Al-Hasan Agulium ay kapitu pandangan apat gatus agulima puluh agulum asyaba ay kadua si Isadar Ihya Iturasil Arabi si Isabairut. Atau nari mana itu? Niya panutulat tigyan ang yakapoon ki Abi Abdillah alaihi salam. Aswat tigyan sumutsa nagwan niya tigyan napitiru yan. Adudin abar kami rin penggadabek harwar pudar wakar kami. Allahu Akbar namat anak. Kata nak igari na magitong kaagidawang ka. Sama na ya. Naskan wa mga pagari mga Muslim saranaw na miyarar judin. Aging kaya mauulaw la ang kaya min babalatano. Nagugyang kaya kapaga kalayran rakatano. Naditano. Ditano kiran makyakal. Naguditano mabimban. Tagyang kai. Ikaga kaliran rakatano. Nagugyang kaya mga ulaw-layran, kamataan na ba kukilan din ba pembesa? Agyan ko tuwa, katiru mga lok. Ato na katiru yan, bigyan man iya. Basta din napapanaga ko dagdagug pagda. Katitiba sukapan. Takino ba ka nakakalo ko padunito, aharamit taguyan, arwar sa kapamukag. Masa na kaya, yung mga tao na, dahil tanong din papanaga sa katiru yan na, amay kumisila tanak nakapamukag. Kau pagusay na nakita dira niya, akaw hupang ko sila nun, na makaana panalawatan yung manari sa kunto dagiran, kuya niyo. Nakasipag yung maaniran, na mataana, anak kaliran katano, ngayon kaya kaliran na swapya so pati hanaginian kebalas, sa kagya, yung mauratan niya na pemangning tanubod na ikwala, ang mabaloy ay paduman, na misuon tanok untol, na mitaplik tanok kung mga diduga mga tao, na mabaloy tanok mga tao, ay gira niya nagit tanok sukat pero amakyan na pagunutan tanok, nakatukawan tanok sumarat nataplik tanok, pemangning nakanito Allah, arila ang tanong yan, makasulit tanok lang ko kasurgaan, ako